Yaka yaka. Kaka bilo kwa yaka yaka. Nimisa dini wana. Makonza mapinga. Mwana na biso oyo tosako trafera bango bisika moko. Oyo. Metango likambo ye. Akoma kilobi. Po boyaki makambo na bango wana o basaki kosala yango. Tango aboy makambo wana kuya na ye kolobake na pesi ordre bisika chef d'état major nanga po azaki na mboka balobe na compagnie balobe po efar de ces wana. Avec secteur na ngai. Commandant Limoni. Tango na pesi message wana epa na bino. Mwana komi ayeko pesa biso situation nyoso o esaki kosala makuna. Na zara na déclaration na nyoso masana ngo na kotindika ngo bino beko bokosa nini bokomona bokweba politicien bayo baso appuyer Maradona Touri chef de secteur Sipi Wasitu groupement nani chef de groupement Abisani ba makanda wana boso ngona eloko na bango nde yango na oti ko récupérer na mutu ya Yohani oyo yende saki chef d'état major na bango ye oyo bobisa mama kuna bino ko Yohani ye oyo na oti ko bomaye awa nde gouvernement ba papa po bino nde bosa papa na biso bopesa ke biso ordre tango ngana saki na kene tesa na kati nde moye kena kende kobeta munguna kuna na gouvernement na nini na ba M23 moye zate nde siko na sana belema ba basa kuna na sana temelo ke nani kona nani termo azana kom ngai siko na landeli siko bato wana tina suka na komisa bango na nini na suka Chemie minezi lomba bakongomani bandugu yangu baache bitu vya sikiliza bu maneno M23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana, maake ile ni faux et archi faux. Ni batu benye bako na maintérêt zabo zenye hauwezi jua. Unezi kuko muile mouvement les intérêts zinapitaka à côté. Na hautabijuaka. Japo uko pale wakati viti inakuwa, wakati risasi inalia en avant. Me bingine byabo bya mubwate hautabijuaka. Alors watu waache kusikiliza na kusikia kama bako nafanya nini. M23 niko pale likia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana manaki. Na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku hii masensibilisation juu ba jeune babatoke yako baendelee kuifanya na mwatakuwa na kuya vile balitukaribisha njo vile bakwena karibisha wengine. Kila siku gouvernement inasema kama Rwanda inasaidia M23. Wewe kama ulikuwa unashaka movement, eske uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda, wajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia témoignage? Asante kwa swali. Mie nimekwambia kama nilikuwa mie placé. Wakati nilifika mu M23 nimekwambia kama nilikutania ndani na watu tunafahamiana wakati ya AFDEL, wakati ya RCD na CNDP. Habakunikamata banitie fasi kwenye bon kuko bimwa nilikuwa siwezi jua. Maybe mingi nilikuwa nabiona na macho yangu. Nimekwambia kama sasa tulitokaka Kirumbu nilipita naenda Bwiza bakanitumana ku masomo. Kukosi ku formation. Ilikuwa formation ya renseignement. Sasa nilifika pale balimu balinifundisha haiko balimu ba Kongomani. Hapana. Ni force nilikuwa natoka Rwanda. Balikuwa balimu banatoka Rwanda ndio balikuwa bananifundisha. Kuishi na watu sana nishajua diferencier meme tonalite ya mtu mwanezi huyu iko nasema hiki Kinyarwanda haiko ya hapa.
na huyu nasema Kinyarwanda ni ya hapa. Unaweza kumbuka jina ya huyo mtu ambaye instructeur mwa alikuwa anifundisha mu tactique parce que tulikuwa na makuru wa tactique, balikuwa namuita Wanyix official. Ni instructeur alikuwa anatokea Rwanda. Kulikuwa mwingine walikuwa namuita Mugema, alikuwa sergeant, na Silas naye alikuwa sergeant. Yeye ndio alikuwa anapana cours ya renseignement. Sasa wale ni wa instructeur. Est-ce que mu terrain wakati ya contact, wakati ya vita, troupe rwandaise ziko mu M23 juu ya kupiga wakongomani na ardhi yao? Ndio, troupe ya RDF iko sana sana, banapatikana ndani sana, na hapo njoo banapana maranfort. Unaweza kutupatia utuelezee nafasi fulani vilikuwa hivi troupe ya Rwanda ikakuja kafanya hivi majina zao unakumbuka za viongozi? Wakati nilikuwa chanzo kwanza kufuku ile formation, kuko umwe bataillon mbili nilijioneaka na macho yangu ziko na kuya, balivuka na masila kameme ziko sophistiqué, nilizijioneaka na macho yangu. Jumie vita nilipigana kako tu depuis mimi naingia mu M23 ni hii ya Kichanga ya la fois passé, hapana hii ya juzi. Pale tulikuwa pamoja nabo, balikuyaka omwe kompani mzima, balikuwa bako pale, balikiaka tusaidia mu vita.